kuraruma moto wa Ngai. Ni mateta ma aciari kumna ikuru magikiritana kuri thirikari niguo kugacirithia motungata ma githomo. Gicunje kia arutani anene kaunti-ini ino magikwirwo guthondeka mitaratara ya kuongerera marihi ma thukuru mugaru na watho wa thirikari. Nyika sana kwa sababu nikienda kupeleka mtoto shule kuna pesa zingine nakuta huko wameongeza lakini hasina. Serikali kuja iingilie iangalie hiyo ufisadi kama ni msuri kwetu kwa sababu tunafinyika sana. Ona thenge wa ruhonge rwa githomo kuheana mukana kuri arutani anene kwaga kuongerera marihi ma keheri-ini ni uhoro wa kieha kuona kuri ona arutwo atari mahingura thukuru ni undu wa kwaga marihi ma bithi. Amwe aciari aria marahenirie na andiki a mohoro ni matetete makiuga wagi wa marihi ma thukuru na marihi ma keheri-ini ni macungireire ciana ciao gutiga thukuru. Thabiti wa manini kama ni school fees ama pesa zile zinazohitajika kuweza kukimu mahitaji ya mtoto wowote katika masomo yake. Lakini sasa kwa wakati huu kuko na shida na ni kubwa ambayo Minister wa Education na PS wa Education hajatoa kwa kinaga ubaga ili mzazi na hata mtoto na hata walimu na pia washika Rigoina ikuru ni ataredio ria mari na gikeno kuigwa murutwa wao ni etwo thukuru munene no ende gikeno giki gitukite kigiriko kuona ate mwana wao ndanahota kuona kamweke thukuru-ini ino ni undu wa marihi ma iguru. Ikiwa ni private schools, ikiwa ni public schools, zote saa hizi ziko na mpangilio mbadala, ya charges ambazo ni extra. Minister anaelewa hayo, Principal Secretary anaelewa. Mutugateri Harrison Mwangi uria gacukuru gake ni muruto wa thukuru wa secondary ya kaunti ino ni ugete nekema kwa kuona arutani amwe anene matire na thoni kuigata arutwo niguo kuriha marihi ma kieheri-ini agikia ritana kuri thirikari niguo gukumithia mitugo ino. Aikari aya ni maikete ritana kuri thirikari niguo kuoya ikinya ria kiwatho kuri arutani anene aria marahinyiriria aciari na kuoya marihi ma kieheri-ini. Lakini kuwa inapatia watoto ndiposa watoto waweze kusoma, unapata zile pesa hazipatikani. Sasa ukiangalia hata ule mchakato ambao ulikuwa ni wa mpangilio wa shule ambao ulikuwa pale mbeleni, siku hizi haueleki vizuri. Gerifotera Muthigi TV, jitagwo wa Boi wa Mugo.